društveni proces za razvoj jedne države jeste i praćenje svjetskih razvojnih programa. Udruženje za pružanje informativne pomoći AB Centar pokreće za sve naše građane i posjetitelje Bosne i Hercegovine strateški važan projekat pod nazivom Misija i djelo Europske unije u Bosni i Hercegovini. Projekat tako obuhvata studijsku analizu razvoja odnosa Europske unije u Bosni i Hercegovini, kao i publikaciju studijske knjige pod nazivom Državna Eurostaza.